Kozi waheshimiwa wazalendo wa Komoro, amare helimona wao hawaheli kando hiyo hunu Paris, Place de la République, quartier wa Doleta na Talazuzu, shagela dimore ne directo harimaye esharive haban na ndemana manu yo sikola wenu. Na mtwao kozi watukufu wa Komoro kaya harimaye chiatu wa Komoro, ngabo zinji Sabira ngabo zinji za huduma zitazivire wa iba bunga hibenza kabatizilo mafakaneti oka azali asumani yeti mapaka abokati bupanga mirongozi ya mafakaneti hatu Komoro yode marekao karto mone sani baba mkaji wahe za kutuwaza tuzaskole wenu kutubekao gaziviri yao sabari ikaondo azali azihudumu ai za hufule 17 février ikao hapara wanamari wa hahe wende wale kuhu ne mabawa nane ziaza wola hizo leza ndani za kanabidi na mtu wao ukaya emaswa ya Komoro esa njima ni wanduwe njikao ngona nafasi na mvuyu na jitihadi ya uranganya haina ikao wanzao wa shiranganya abo mbuwa hibenza rikanza kumwambia lukaya wajihiri wangu wa via vunono kezana za hao na zemani za hao lukaya kwa tutawa wane indwa wa shebale shatishinu ebogabo ngamtwa ukaya ekamba mbili gazwa nao bahiabo eshidusu hao ne kungu abo wa Komoro ngera donka ashiri mtu ezindi dao ezara rubu ngahibenza lukaya azali asumani hagungu tuma wenene Komoro na haina mbikao ngena juruhu harima zemali za dabula zatu za Komoro na ufisidifu wa henti ya Komoro wahi haringe hadi ya humnika daraja ojuma ife kaulizo ya kaya mnikazo nande bwana woyu para Sarkozy wakati kao wakaya harima elatwani yantwani aba hayinu hamhiza daraja ya juu hambe hawarma elatwani ya Komoro kami abugamtwa wesimi daoni kaya wotundu madrid shawo mungu fisidi ebogabo namjilidi ene tumurani wa umade diaspora wa balea wezuriza hao ndo elatwani wenawe wapulaza kuradi ngoni hakaya esafara lewo inunga zo hamaka watotole warmo tipia mange katwendelea hada hali ya ukamwambia lukaya wakati ngondiro emvuanga mona urito wazima budi shanga tuendelea ne hutume kao lore pango skole unukablia lazima ihezere tumura taifa hau mone sanukaya imbe Komoro waliobanu walo tumwa haba azali yetimbu wahimbu yetimbu wakaya harimu masiwa hatu abonga tuendelea ne tumura taifa beramu isipepeza inadi ukombozi pia daula imenuha tasibabu ya hedini oya tangaya unu Komoria narikeni hamahaba taubeza namasiwa wasi wa Komoro damu nzima, wasi wa Komoro dini nzima, lamasiwara zaliwa, lamasiwara lelewa, Mola ndo yarisaidia, narikeni hania, rivente uwatwania, mahaba ya dini na dunia, beramu isipepeza, rahu mwezi sita wajue daula imenuha zisiwa zatu zikatuha maore na tuwani mwadila ngazija narikeni ya mahaba ya ubeta ya masiwa asalimu rahitwa Wazi waheshimiwa, hamada ina teleza mukadimu wahe barnamati ya chuo skole wenu
garili yao watinawaleta wakati ile hotuba ikao lo yapangwa ili itetekeleziwa osiku leo yinu wamwija na Dr. Hadi president wa kolektifu ya Paris. Marhaba. Alo. Watukufu, assalamu alaikum. Salam. Chers frères comoriennes et comoriens, en ce dimanche 1er février 2026, comme chaque dimanche depuis plus de cette année, nous sommes debout. Debout pour la dignité, debout pour la justice, debout pour le retour de l'état de droit dans notre pays, les Comores. Notre présence n'est ni d'une habitude, ni un rituel vide de sens. Elle est un acte de résistance morale et politique face à une dictature qui écrase notre peuple. Manifestons ici pour ceux qui, au pays, n'ont plus le droit de parler. Pour ceux qui vivent sous la peur, l'arbitraire, l'injustice et la misère organisée. Nous manifestons contre un régime imposé par la force, dirigé par Azali Assoumani, soldat putschiste multirécidiviste, président de fait, qui gouverne sans légitimité démocratique, sans respect des lois et sans considération pour l'avenir de la nation. Depuis des années, Azali Assoumani piétine la Constitution, détruit méthodiquement les institutions républicaines et les remplace par des commissions fabriquées sur mesure, composées d'obligés et de courtisans. Il concentre tous les pouvoirs entre ses mains, exécutif, législatif, judiciaire. L'Assemblée nationale n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. La Cour constitutionnelle est réduite au silence ou à la soumission. Les élections sont truquées, les textes manipulés, les règles changées au gré de ses intérêts personnels. Notre République née du combat pour la liberté est progressivement transformée en un royaume héréditaire. Azali ne gouverne plus pour le peuple comorien. Il gouverne pour un clan restreint, une poignée de profiteurs sans patriotisme, pendant qu'il prépare ouvertement son fils à lui succéder, comme si les Comores étaient un héritage familial. Face à cette dérive grave, nous avons le devoir de dénoncer les manœuvres, les mensonges et les dangers qui menacent notre pays. Chers compatriotes, l'impunité de trop. L'heure n'est plus à l'indignation, elle est à la révolte contre le pillage institutionnalisé. Le régime d'Azali Assoumani vient d'asséner une insulte de trop à la dignité du peuple comorien. En nommant Jafar Salim, tristement célèbre sous le pseudonyme de Sarkozy, à la tête de la Direction générale des douanes, le pouvoir ne nomme pas un serviteur de l'État. Il installe un prédateur au cœur de notre corps national. Le curriculum vitae de cet homme n'est pas une carrière. C'est un casier judiciaire à ciel ouvert. Rappelons les faits, car notre mémoire est le premier rempart contre leur tyrannie. Un palmarès de la délinquance financière, de ses premiers détournements sous l'ère de Johar à la faillite préméditée de la société Air Comores. Jafar Salim a érigé le vol en méthode de gouvernement. Sous le règne d'Azali, l'impunité est devenue un diplôme. Condamné pour avoir siphonné les caisses de la compagnie Inter-Île.
pour financer le train de vie de son entourage. Cet homme ne voit pas les portes de la prison s'ouvrir, mais celles de nos institutions les plus stratégiques. Dans le système Azali, le crime ne mène plus au cachot, il mène au sommet de l'État. L'outrage au droit d'une association de malfaiteurs. Ce que nous dénonçons aujourd'hui ne sont pas des erreurs de gestion, ce sont des crimes caractérisés. Conclusion et détournement. Article 164 du Code pénal. En s'accaparant les frais des examens nationaux et en renonçant les commerçants d'enjoint, il viole la loi qui punit des travaux forcés tout agent public détournant les derniers de l'État. Trafic d'influence et corruption. Le monnayage honteux des visas vers la Réunion sous couvert de missions sportives est une insulte à notre souveraineté. C'est une violation flagrante des conventions internationales contre la corruption. Recel de bandes organisées. Aujourd'hui, on lui remet les clés de la douane pour organiser le partage du gâteau entre parrains. Ce n'est plus un gouvernement, c'est un cartel où se servent le fils Nourel Fatah et la première dame. Nos exigences, la justice ou la résistance. Pourquoi cet homme n'est pas sous les verrous? Dans un véritable état de droit, Jafar Salim serait frappé d'inéligibilité et ses biens bâtis sur la sueur des commerçants et l'avenir de nos enfants seraient saisis comme avoir illicite. En confiant nos cordons douaniers à un récidiviste, Azali Assoumani signe l'arrêt de mort de notre économie. Nous ne serons pas les spectateurs silencieux de notre propre ruine. Nous exigeons l'audit immédiat indépendant de la fortune de Jafar Salim et son entourage, l'arrêt total de népotisme qui place le clan Azali au-dessus des lois, la restitution des fonds volés au peuple comorien qui sombre dans la famine. Peuple des Comores, réveille-toi. Quand le pillage devient la norme, la résistance devient un devoir sacré. Chers compatriotes, chaque fois qu'Azali Assoumani veut renforcer sa dictature, il ressort la même méthode. Une prétendue assise nationale. Tantôt pour l'évaluation, tantôt pour la réflexion, tantôt pour la réconciliation. Les intitulés changent, la manœuvre reste identique. Il s'agit d'un écran de fumée destiné à tromper une partie de la population, celle qui espère encore naïvement une sincérité qui n'a jamais existé. Ces rencontres ne sont ni inclusives ni honnêtes. Les conclusions sont écrites à l'avance. Les décisions sont prises avant même que le débat n'ait lieu. Elles servent ensuite à présenter à la communauté nationale et internationale une façade de dialogue, alors que le peuple comorien est trahi, présent ou absent, conscient ou manipulé. Aujourd'hui, Azali appelle la population de Fongoni à Moélie le 17 février prochain, sous prétexte d'une réconciliation nationale. Il ose instrumentaliser une date historique, symbole d'une paix retrouvée grâce aux accords de Fongoni, accords fondés sur le compromis, la présidence tournante et l'autonomie des îles. Ces accords ont sauvé notre pays du déchirement. Mais la vérité est claire. Cette initiative n'a rien d'une réconciliation. Elle vise à créer une brèche pour piétiner ces accords et permettre à son fils de se porter candidat dans une île dont il n'est pas natif. C'est une tentative cynique de contourner l'histoire, la loi
et la volonté populaire. Chers compatriotes, comme si cela ne suffisait pas, une contradiction majeure vient exposer le mensonge. M. Mohamed Ismaïl, conseiller à la présidence et porte-voix du régime, a publiquement déclaré que le chef de l'État s'était trompé. Selon lui, il ne s'agirait plus d'une assise pour la réconciliation nationale, mais d'une simple journée de célébration et de commémoration de la paix. Qui dit vrai? Le président ou le conseiller? Pourquoi ce double discours? Pourquoi ce jeu de cache-cache avec la population? Cette contradiction rend l'initiative floue, suspecte et profondément douteuse. Elle confirme que rien n'est clair, rien n'est sincère, rien n'est transparent dans ce régime. Nous rappelons ici les propres paroles de M. Mohamed Ismaïl. Celui qui cultive est un cultivateur. Celui qui pêche est un pêcheur. Celui qui ment est un menteur. Celui qui vole est un voleur. Le 18 février, le peuple saura tirer les conclusions qui s'imposent. En réalité, l'objectif est ailleurs. Il s'agit de détourner l'attention des Comoriennes et des Comoriens de sujets graves qui engagent notre souveraineté et notre sécurité. Pendant que l'on amuse le peuple avec des cérémonies factices, la France adopte une loi autorisant l'exploitation des hydrocarbures à Mayotte. Silence total d'Azali et de son régime. Aucun courage politique, aucune défense des intérêts nationaux, parce qu'on est contraire à son maître. Hier encore, ceux qui tentaient de commémorer cette date étaient dispersés à coups de gaz lacrymogène et de matraques. Aujourd'hui, le régime voudrait en faire une fête officielle. Voilà l'hypocrisie d'un pouvoir sans mémoire et sans honneur. Cher peuple, un danger majeur guette la nation. Enfin, et c'est peut-être le plus grave, nous dénonçons l'installation brutale et extrêmement dangereuse d'intérêts militaires étrangers sur notre sol, par des accords secrets, non votés par une assemblée pourtant constitutionnellement requise. L'aéroport international Prince Said Ibrahim a été cédé aux Émirats arabes unis. Cette décision a été prise pour des intérêts personnels dans l'opacité totale. Les Émirats refusant l'usage de leur base aux États-Unis dans le cadre d'un conflit contre l'Iran ont ouvert une alternative, les Comores. Notre pays devient ainsi une plateforme militaire indirecte, exposée à des représailles potentielles. L'Iran a clairement averti qu'il bombarderait tout pays servant de base à une agression contre lui. Azali Assoumani et son clan jouent à la sécurité nationale, comme on joue au dé. Il expose un peuple sans défense à des risques géopolitiques majeurs, sans débat, sans mandat, sans légitimité. Chers compatriotes, ce régime a menti, il a trahi, il a montré son incapacité totale de gouverner dans l'intérêt général. Il veut transformer notre République en monarchie. Il compromet notre souveraineté, notre paix et notre avenir. Mais l'histoire nous enseigne une chose. Aucune dictature n'est éternelle. La vérité finit toujours par triompher. Notre combat est juste. Notre détermination est intacte. Restons mobilisés. Restons unis. Restons vigilants. Pour les Comores, pour la République, pour la liberté, Bakar Daoulaye Hadi, je vous remercie. Marhaba. Rendez nous aussi bien Dr. Khalid. Vous pouvez kao tajiri hali salis. Tajiri wa saidia e Comores obani kamlo bio. Tajiri wa honesa zitabia mizaja zanzali zontipia. Nani zekao gufano
namna yokaya ekomor ike hotinuma zentizontipia mushilia harumwe hutuba hiyo haonesa waja ukaya azali hadaza wakati kao ya Assemblée nationale awesena ya parata wa décider wende waregele gashi la Komor azali Asumani hadaza hukaya ngartwa ukaya yeye mkufanyo ya parata hasi azali Asumani kaunga mjwao zitabia za hizo tipia yabadilisha ni wakati yanzao na hunde taratibu ya bayo wakomore macho ya wauweze roho ya wauwe mashishio ya upanga mirongozi ya hwenda ya badilishe izo kao ezo kaya faida haha izo zonti pia kazoheleziwa ni mbikao ya utoheleza kuzijuo zonti pia na de secrétaire général wa hatu wa collectif wa Paris wa heda ula haki ilo hunu paranta na de mariasi Ali Mahamoud tafadhali marhaba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amjo ulisamihie ka amona walilo bengonge nyao wandu walionao waonaone mavuli ya riziki za bantu ebenge wajohele wambalo ngondo kaya badi wanadamu ala masihagiri ebenge ndo tsoliro rejeze sura hamba zaman riwambie ukaya giri usihwa agiri de kwa loza kukuta bwesha giri usihwa awonge reje ina sivanu place de la République nyezi mgu hambaho kaya wanadamu ikawo maambira ikawo wasubiri hata kunabaya wao mengoni mwanu wajokaya harume mafukwe mahuwe ya meboni ebenge yeri subi habari hajua hamvua kasivanu hamesaji nzima dohambaho ka kantida koroni zunra we masiwa kantida koroni helirulwa yao kantida koroni helirulwa yao ganzambao ebenge yo wadini wadingo hambaho kaya ekamru hao nodongoza munkari ndungena khiyarina ruya uzifanya enogo ya handani kangawe na amri gawe na satwa tiapi uzihane ekakutinizo zambe botona satwa ya uzibadili abondo bahanuri liyo sisi kolektifu ya Paris si kolektifu ya Paris kojo hamba ukaka ngazamba kojo hamba ukaka mtsuzamba kojo hamba ukayani siwa zengine jo wa siasa wote sha si uzamba abonge kangwa zambao nena zambe au mzione mnambie ukangwa zambao sha sisi si uzamba banu kakamti d'accord yoti haki yezi hundawe masiwa abonge diskuro ya leo watukufu diskuro ya leo rika umone sani okaya homasiwani zenti huzi jao wanu wadoka ububulwa na wadoka usterehi asibabu le 17 février. Le 17 février, welika dati ya réconciliation nationale ya dunia kamili ilisilisa signature suluhu walikubalia ilushambao nek yani nouvel ensemble au haluma ya shimanga iwe joha mbaho kaya Union de Comores wane Comores yomesiwa mane shaye Union de Comores Union de Comores ni ili abaha mayo tukatufanya parti au kaila ngo nouvel ensemble de Comores ni akaujane tournante na hiyo harma constitution ifanya hokaya mayo tinga yenye wakatibzo heliwana ngujokane turo ya yebenge yenu wasulidana jalokaya tournante azali hezimi shango ndo ifete le dati wandu wasi hae signature ukaondo siku la suluhu na kubaliana ye enzi iloka tournante halafu ezilona ukomo ndo kaya raisi sambi mgungu jamnikasi hao wahaniali yo hakaati ya kandidaturi boya kaukaya wakati ngazija
ikandidatu ngai yule jitewa au kahamba itinga zijo yule heli naelewa shalewa azali madama kawatinga rongo ya irao homa siwani hambe mwanae mjuani yabobada hambe mwanae mjuani nguzioneso yehafanya anome Sarkozy mhuu wahe duani mimi na mishirieno msure masarkuzi yokayemu yi hanome waduani enge hanome mgazija kajajonome mwema hachojonome mwiti yawonge diskuro ya hangu ntina hamba hokaya hanome Sarkozy galilemawo ukaya Sarkozy katina alama na dalilu ya uhuza ekonomi mimi nga mchoyanga yo sawa nefeti yokaya wahazingizi wana tepeje asuli kikomori au nchudu wakaihe ya Afrika sa tepeje kajahe ya unulaya uomru wa uhuwa mapesa ya vesheyezi nonga juwana ukaya Sarkozy habeho ene partage gato hotuani yemitie mhuu ti Sarkozy ne tepeje yone heli mimi naelewa no Sarkozy ngartu blake harumaye il est vrai c'est un petit con yendo ya daye ne dange yendo ya daye ze Afrika zo kaujiri yendo ya daye ezijo kadola ya Emirati zehija madama Emirati arengeza hokaya omitia mfanyao heza hamilio Afrika kamili ngujo yafanye plaque tournante okomwe madama ze aeroports Afrika kamili gonono mambaziwa mesaji ndio namba wao wanguikao wao hamangu arifanyao siasa ya dunia kamili mwa profitayo wa umanyuro na Emirati na Arabi Saudite Yemeni wahunuge mkozi wakati kao baada les Emirats wasaidia maseparatisti l'Arabie Saoudite hawagunkuwa afanya weka zaki Galonela zanagongene imagine no change baina ya Libye na Sudan baada Arabie Saoudite abaha yinu katu sutene Muhammad Zaid yemanu nimnifanya wa siasa nikashindu muone wanadamu wa manao mamba hoka bansinga sindoi bolengo wai izo nikamji sha nichobaki njemdora mioka njomneneshi Arabu singa ronewa Arabie Saoudite singa les Emirats ngalmwambia wani yokaya ya dunia kamili Waarabu kamili rilio harmali garabu renge zokaya ya hudi mhumu wa hoa Arabu les Emirats ya waba hewa milidasi hiyo ni acha kijoka ulihuna harmasa konsekansa zijao mchwanga netalei wanama ngelazima mwelewe ukaya lo 17 Februari hiyo ndo usiku wangu wakafanya reconciliation nationale wa masiwani le 17 hilo ngabo namna wanadamu wanaona haukawa nuwaelewa ukaya Mwadi Ismaila ambango ndo wapete oru wambio ukaya ngondo wafanye reconciliation nationale mimi nga mikinyume mesena Dr. Khalid hauka Dr. Khalid ngono sokaya Mwadi Ismaila ngulifeti Mwadi Ismaila katsuni feti Mwadi Ismaila karna ujahenda la mehoka ya banu wa usikuwa hida ngudoka ulamba andrabo ngujuo kaya nana ngujuo kaya ulewa ngujuo kaya tihinu ngujuo kaze kufuruzo tipia zoza hari eka ajamba kangondo wadeze shakotsu na wafanya rongo yo hafla hiyo neheli yeye ya desideri impale mrutihinu mrumenza ndrabo mrumenza bataani mrikao ngucho yaonese ya ukaya walange kinyume na zadi au ngucho yaonese ukazali hamba tofauti naye no wowa ili wao komplementeri shakabati mzima uhana mnyawe Mwadi Ismaila liwono usiku waka umasiwa ya gouvernement kiki yaka urekondusewa ministre de l'intérieur riziwono Mwadi Ismaila kada shino somei simu ya kiki uyatuka uwanzi
Wakamu hadala afei hambesheya henaga ukaya wane ministre de l'intérieur Mahamudu Adamu na unawabakiki hamnika muhadisi na ile reje $100 ega haka ushilaso sima Afrika lelewa haka Afrika yamba hokaya les yeux de loin peuvent voir un sac qui est lourd lelewa ukamwadi Ismaila kadaka hanza kiki imachuka mwanza fanya Ibra chuka mwanza ye kiari ya kanyo hini hata ndirekte kwa yalo sekretari wo beti salama rielewa ukakataka hanza kiki shaki kano mewa hanikoifa ihamsomo ya welelewa ukaya rangwanzo rakatuhanza kabati manu gogokoyo mchili harumaye yecho haba jabora mbawe manu abangege na manongo ya litaza yeuliwa halewe engehamba sisi koyaliliwa kinyume ngarezambao agmampuwa hiyo le kinyume ya hatu na muhadi Ismaila vanuzambao vanu karujalewa walako yaliwa yeye yeulewe sewa yesa yeunikiwa liali yeunikiwa halewe engehamba nende diferansi ya hahe na hiyo yangani ya me angahokaya na ulewo yemlevi na ye enyi wabonabo ye habenabo ye mabenabo na ye enyi wibo na paramiti na ye hiba yani sana na isosa tipi ya harami ya rabe yokaya yoke heli ya kao para mwadi Ismail mbabahahe ye upara Ismail mbuna mrehemeka hafa bamza Ismail heli nelewawe kikomori wa mungu wa chewe mbabahahe kajabeza ya mkaze Muhammad tina la mtume ya choja mkazo kabala shoshe etwani ekana kamanongo shaha kubali ya paroka ye mwiti ye mlevi ye habanrabo yisondo ya kubali ambia ye dunia kamili ido mpara mwadi Ismaila hababanongo hama hokaya vanu hale idombo ukaya mowansi na mowabambao yo mwadi Ismaila kofasi halafu haka hone sahokaya wanomo wabambao akahurene hamo wanti mwadi Ismaila ya zamba tindami awange mwadi Ismaila haelewa ukaya wamne wakana mwamba mwadi Ismaila wakaramba ukaya na taharuki na mwabambao Nadiaba hainu wono msango mle wali nika mwadi Ismaila ili yake mwanti hiyo ndio yanika mwadi Ismaila katimo wabambao gada yemu mde shaisho mde walinikaye ili yake mwanti yuo yone patizasyo mde walifanyi yandoka walinika mwanti rangamie sonti hiyo ne heli mwadi Ismaila ya rambi ya siwa masiwa rido mpara yani mwanti nonde isiwa hahe ya weni ya choka hamba mtike na tala dudi okaya mwanti shahao woto ya mri hata ula ujiuwa ujiia amangeba nama ilazimo mwelewe hoka wanu mwadi Ismaila ini ya choka hamba maada nangwa mwaye porto paroli mwa presidansi enge wakati ya kafikiri ngusoleso filosofi o kodise hajoele wa hoka ya leo ya loo servisi ya hemjuwa efatiru emanati ya zabi giladhumu ya leo mbanongo nzima towan au karhan ngujohufa towan au karhan ngujolawa towan au karhan yensi ya zalile johuwa towan au karhan eniheli ya joka hanza na cheleze ya tijeleze na rejei ende yao ne filosofia doifanya zemfu yalo nizorono wenjiwa kanizo no wagawa Jange la vimo ya chue hokaya to utari ya karunu mayenga jodiva ze kufuru ya zifanyao to utari heina nongo ya zabao na chue hokanga sohune jei amplen figri buchowona ya enewe ya ukaya ze kufuru ya zifanyao ze tartibu ya zifanyao zotipia yinu demana wako wazidi ukufadi na watu wa hokaya zembi wafanyao ikawa ni waswiko wa Parisa kwa jobiwa ngamtone example azali afanya ina taratibu zote pia kawati politiki wa masiwani kati ya zetu waneka enzi azali lawa yoyo fasili ngarzona wa dunia ni abaha heli liyo un terroriste c'est pas celui qui terrorise
c'est celui qui est déclaré terroriste. Hiyo ndio fasiri iliyo duniani leo. Un terroriste, ce n'est pas celui qui terroriste, mais celui qui est déclaré terroriste. Yabo ye kanuni ngarumili wao wano azaliwa bosime bandi, azaliwa bosiwa chufumo, yawe kenzi ya heilawa, l'ensemble ya hema mambo wa he serse, si choro wa déclaré ma terroriste. Ebwengo nadamu uyaka ya harwa serse, nguchwe kaha déclaré wa terroriste. Yabo nguchwe sifaya zitao mdunga, ye hapa nitao mdunga, habo hizo huwa ye mbuzi juo. Yabangena wa continue torture, na wa continue maneyo n'iliyo masiwani. Emano masiwani batoa nana mwa buja wa bokazi ntiaki. Ilu terreur, et terreur iyo siya babani. Ezato kabla vimuzichiri nengenga mo équilibre de la terreur ikaiti. Akawa komorizo wa kubaliana bazima ekazali eni wakatendo kofete le 17 hilo awapara wonti pia ngabo maelego atumla wonti. Awanzanawa na watoka nzana kwa tola wonti aono banu weshiriana wanzana banu balosi ono banu wani abange bwana ebamina bao lokai le 17 février kuna rehena mo hatayi shabati kemruma no hakana tomaya ukanga bombano bw'icomchi batima no bw'icomchi haukaya yekufarunhu wanono sinahambezo ya hamba shahamba ya opposition anila siso onti ya komori sitiwa naume yanabunga mina adabu shatinde heli ya hamba shanga midakol mina yehe konteni shatinde heli ya yamba mtitama ataba anono gamidakol ne heli ya he konteni ya itoawa uke opposition ya komori kamili woti wanaume na munikali rabu yonde heli na kusudi nabe shano no hamba hali ya hae shaye fo gamidakol mina o abage mwana uwabara Mwenyezi Mungu chora huni yarini kakibala hoba nuno banune zeta uliwonaone zinji za tunasidiwa za norijeni onese yeheli atochibiwa neko morikaye Mwenyezi Mungu nike ushinzi azalile ahali ya heno wa mumilia waoho we masiwa wabeha mweda ikera fungu Mwenyezi Mungu likubalieze duwari ondao ena ulona momuine masiwa Mungu mtowe depa newarima ya opposition ya hatu na bomatike badala Mwenyezi Mungu kubalie ni jojuha na kheri ya wasulineko mwari Mungu mwasulishe niyo Mwenyezi Mungu roholeye yeni ya hiroshe ya hashali neni wa ulengesha komoleshe behemana ni hulwa jina Mwenyezi Mungu mwasulishe noba mianzoye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba Mwishiaye sekretari wa hatu izo kama viziwa zamba huzoti pia yonti gamtoka mkati mwishilia izo hamba haukazo tikabatiza mlata makalime kaundo ya tekeleza wanu yonti pia rangu ya mbado para mwinti mlevi rangu ya regazemaliza hatu ya rudia ni kwa daraja rangu ema hutakio ya azali ya sumani ya rengezo kangu torendo wa komori wana nyantu rangu izo ya zamba wanu zoti pia zoza kweli kamzie shio kamzio nao haina usi yone manekao hautimizi kamdamba ewa komore mkansinga monoze heda yewe umuswahani ranywa baba ranywa tate kona tuhamba wala hanyu kao dowa kwa konto walinde azadi omwiso kamto huona shamnyezi mgutori wafikishe zokana hae liwasuli salama bakari waswili ekari waswili hama nizo sekretari wa hatu walitamba bali wambika ondo wazingiza azali ya sumani pia ani masese wazingiza azali ya sumani koya dohamba efamia hae onti pia wajongi ya hokajo hataleto kwa nadoni wona kwa nadonda hata bana fasi utibabonte waone ukali mjua haizo abona walitimizio ebarnamaji hatu ya usukwalo hini gari mbushuria oni hairi na baraka Mwenyezi Mungu ajele komoria hatu ihe tuyu yenembeli ikehama esensikao zenebeli hawema na furaha na uchiza marhaba ngarendeleo na hushilia le jimbo la taifa wakati na ule beramu isipepeza inadi ukombozi pia daula ibenu
kasi babu ya hedini oya tangaya unu komoria narikeni hamahaba yahubenza ya masiwaratu masiwa komoro damu nzima masiwa komoro dini nzima la masiwara zaliwa la masiwara lewa Mola ndo yalisaidia narikeni hazia rimenze uwatwania mahaba ya dini na dunia beramu isipepeza rangu mwezi sita wa juye daula ivenuha zisiwa zatuzikatuha maore na nzuwani mwali na ngazija narikeni mahaba ya uwenza ya masiwa marhaba munoze biyorze dawo unabwakaye mvwake tumi karapasi lazima maribezi harakari reje yoma kazini marhaba artona na tena hayri insha Allah. Hamade Helim situao ngasibano place de la République almwe manifestation yake hena dimanche amma yimvange nyo kanu sina kwenye commentaire bano kemba bido shinarambe na dombo kaya kabatisha tataya sito na mtombwa na ne kashi na ne kayimvwa yinyi ndura mbo bano ishazi shawalo abungi abo nyonyo wananya. Assalamu alaikum Athman. Abungi abo nyonyo wananyasi mlo harumwezi ya zaleno nardoji jua enamna jibali yao nardoji jua enamna dikoyesh basi ntipasi wa Komor garjula nao zenyiza za hatu garjula nao haina mbandugo ntipia jokangio abunge na mtodo hula isho mwanzo mle shamaudu ngamjongono balodo mkazani jeheli marika za kipabaha noanga mwanzo mdikaze kumbino kano paroki abunge abo ngarimnikao ni bahati njema na usiku mwema arjona nase ni dimashi jao inshallah taala Shami Swazali Asumani bwana her doji jua wene fami banga mtimba wa mji haku kamto chimba za wanwalo wajiwake namo au kaya President Ahmed Abdallah hafu shawa nawaba kingo yabo Johari hafu wanawaba kingo yabo Taki hafu wanawaba kingo yabo abunge wa haho mtujongo joko kwa namna je abunge abo masalama arjona natini dimashi jawo inshallah taala maraba menji ngarimnikao ni bahati njema na usikwasa tena inshallah taala abunge abo ngarikaza kutubana mbeni kaya masalama marhaba.